Kurega kwiganwa igukujirwa gatigati ka memba ba Kabuboni Farmers Cooperative Society onde ikundi nkurani baremi kugwatanira ukonia ithurano bia atongeria bao. Kuri nabo bakuinyiria gukethirwa na gikaro kia mwanya tariki 4 cia mweri jwa ina kuthura abisa ba beru gikundi kingi nakio gikigwatira ibamukirite baruga cia kuonania ithurano bibi bikathithika muthia jwa mweri jojo. Samugashima katutaririe gisangasa giki. Ikiathoni kia urutani kiri arimi bakawa na urithi bwa ng'ombe cheria bakiama ya Kabuboni ara akiama bonanite kuthurua ibamwe ba arimi barabakuga ibambirite kureta chiacha kia amani kiago bariuga gakundi gakukande makobea barichwa utethio bwa kureta chiacha ino kuma obichini ya biama bya kuiga muthitho ya county onto barabakuga bo batietegeria kureterwa chiacha itake batethia ni kwenda kuthungirirwa ni antu ma siasa maria matemo members ma Kabuboni wanakwa mali members ni maria materekawa mamwe ni makwire makauga nimo members ma Kabuboni. Ni makosa sana muntu kuga project ya metene thurerwa kiama project ya ria ne thurerwa kiama inu ne biashara cia muntu management ni wano emwe tutikwenda tukirwa siasa nwali nuguku kuma Kabuboni kana kumanja Kabuboni nuntu tuo tukoncentrate no rimi urotethetia kametu watethia ciana cietu macukuru ma university na makoleji na kadhalika andu manthe mankienda kurutha mbara ni mamia tuo tutetari kuma entertain wa society yetu ibareganite na muchemanio wa kithurano urautuitwe no bichenu wa tariki 4 mweri ujite bakiuga atibo ibari bagutwa muchemanio wungi wa wakira mwanka wa tariki 31 mweri uju twina etenje annual no meeting tariki 31 yani no tugwitikania no tugaukanio wana thwa kuringi igutangachwa guku ni antu tutukumenya wega iria tukumenya ni atutangachite officially makarithani metu na maobisi na machukuru ni metu ya tariki 31 ni tugacanje no meeting twari mount ma society yetu bariuga chiacha ino iretetwe warira baigitwe bagitongorwa bwega na atongoria barabara na boka gitagaka ndachire tene muno endo guna ashire ne thira Kabuboni gukari kou anagwe karate kanate ndiuma ringi ni tamukirema very serious utenyibagia kilo 5,000 every season ntana ni bombeje jana nduri nonto the least amount have been paid esi twanu ni one ntikumya nonto wake the other time ni turabwa na 80 wana 70 eria nalo turibagwa antumetu malibagweria na 50 every month muntu ro kureta nkoma nonto kuri nkoma cienge ikuma na ubudotere cia kuonania ati management ino ati kuthie wega bakonania ati management ni kuria mbeca kana ni kunyanyasa murimi nkauga hiyo ni shetani ishindwe. Kagita kamuchemanio jo arimi baba ibapetwe mbeo mwanya amona mite ya matunda ya kwanda igikundi ya Sustainable Management Services. Tuna project tumatete kwa IDH iria kwaliria urimi wa kawa na njira cingi tofauti kumatetheria murimi ndia tukumba kuona mbeca cia kawa akaigwa na makadamia aina avocado mbosho na urimi wa ng'ombe murimi ndene kilo makadamia 6 agacoka na kilo mikondobia 3 agana kilo mbosho kilo 2 na pia murimi akomba kuaccess mbegu ya AI kuma 500 nkinya 3 nkiripotera Wero TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.